Kejadian di Jalan Yosudarso, mobil terbalik. Hah? Nah, naik kok masuk kok. Ini di belakang pemotoran mereka. Keren ya. Ada sesuatu di dalam. Ya, ada di keretanya. Di belakang kereta. Kejadian di Jalan Yosudarso, tepat di depan HKBP Kambes. Tunda bang, tunda kan, teman-teman lagi jalan ke sana. Gimana nih? Ini pulang balap nih. Itu pulang. Iya bang. Terus. Nih, pakai nih. Lanjut.